Grad Novi Sad je ove godine iz budžeta opredelio sredstva za nabavku 3 ultrazvučna aparata za dom zdravlja. Kupljeni su najsavremeniji ginekološki i kardiološki ultrazvučni aparati koji će raditi u objektu na Limanu 4, kao i ultrazvučni aparat za RTG dijagnostiku koji će biti na usluzi u objektu Zmaj Ognjena Vuka. Grad će zajedno sa Upravom za zdravstvo nastaviti intenzivno da ulaže u bolje uslove za pružanje zdravstvene zaštite Novosađana, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević tom prilikom. Mi ćemo naravno svakako zajedno sa Domom zdravlja, kad kažem mi se na grad i na Upravu za zdravstvo, nastaviti da intenzivno ulažemo u bolje uslove za pružanje zdravstvene zaštite Novosađana. Za to nikad ne može da bude mnogo novaca, uvek je potrebno naravno i izdvajati i ulagati i to je jedan od prvorazrednih značaja i ciljeva grada Novog Sada. Da se našalim, nećete mi zameriti, citiram profesor Horvata, grad Novi Sad nema para da kupuje jeftine stvari, kupujemo najskuplje i najbolje. Kad kažem najskuplje, mislim u smislu kvaliteta i najsavremenije opreme od najeminentnijih proizvođača sa najboljim softverima, sa pre svega najboljom uslugom, što je u interesu Novosađana, i vrednost ova 3 ultrazvučna aparata su 18 miliona dinara. Član Gradskog veća za zdravstvo, profesor dr. Zoltan Horvat, je istakao da buduća rekonstrukcija domova zdravlja na Limanu i na Novom naselju podrazumeva radove usled koji će veći deo tih objekata biti zatvoren u tom periodu. Upravo iz tih razloga se nameće pomoć na novu lokaciju i zato nam je interes da to bude što pre gotovo. Imali ste prilike da vidite kako napreduju radovi, zadnja ploča je izlivena, završavaju se garaže i sad kreće sređivanje. Dobili smo sugestiju, da ne kažem naredbu od gradonačelnika, da mora biti zgrada završena istovremeno i opremljena. Upravo iz tih razloga je u toku spremanje javnih nabavki. Na Gradskoj skupštini grada Novog Sada je prošao rebalans, obezbeđena su sredstva zajedno sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom. Čim bude bila zgrada gotova, ona će se malo srediti, deo Doma zdravlja Limanskog se preseljava u Vršačku ulicu i nakon toga počinju radovi ovde, ozbiljna i temeljna rekonstrukcija. Na ovaj način građani Novog Sada dobijaju zaista ono što zaslužuju, najsavremenije aparate i najsavremeniju dijagnostiku. Koliko rastu standardi usluga, kvaliteta usluga u samom Domu zdravlja Novi Sad, može da govori podatak da samo ove godine se u Dom zdravlja vratilo 7 specijalista izuzetnih koji su svojevremeno otišli iz Doma zdravlja, ali sada uvidevši kakva je situacija, kakvi su uslovi u kojima se rade, oni se rado vraćaju u Dom zdravlja Novi Sad. Direktor Doma zdravlja Novi Sad, dr. Veselin Bojat, rekao je da mu je izuzetno drago što se u godini kada Dom zdravlja Novi Sad slavi svoj jubilej 50 godina postojanja u njega sve više ulaže. I na tome je posebno zahvalio gradonačelniku Milošu Vučeviću i Gradskoj upravi za zdravstvo.